Nasema asante kwa Mungu mwenye rehema na pendo anayetusaidia tuonane kwa tarehe ya leo. Tulikuwa mahali hapa kwa juma mzima na tulikuwa na somo ambalo tulikuwa tunalifuata juma mzima, hata kama hatuwezi limaliza kwa juma moja, lakini asante kwa Mungu maana tulikuwa mahali hapa. Najua wengi hawakukuwa nasi juma mzima, lakini wale ambao tunakutana na leo tunaendelea tu pole. Tuko tunazungumza juu ya signification spirituelle de l'attente d'assignation. Wala maana ya kiroho ya hema ya kukutania. Ile hema ni Mungu aliambia Musa aifanye wakati walikuwa katika jangwa. Basi mbele tunaingia kwa pointi ya leo. Napenda tufungue Biblia zetu. Napenda tufungue Biblia katika kitabu ya Kutoka sura yake ya 25 mstari wake wa 31 ni tekste ya kwanza wala mshairi wa kwanza. Mshairi wa pili utakuwa katika Injili kama alivyoandika Yohana sura yake ya 8 na mstari wake wa 12, na mshairi wa tatu ni Mathayo sura 5 mstari wa 14 hadi 16. Tunaweza anza na ile mshairi ya kwanza katika kitabu ya Kutoka 25. Mstari wake wa 31 inasema, nawe fanya kinara cha taa cha dhahabu safi. Hicho kinara na kifanywe cha kazi ya kufua, tako lake na mti wake, vikombe vyake na matovu yake na maua yake, vyote vitakuwa vya kitu kimoja nacho. Amen. Angalia katika Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Yohana mtakatifu sura yake ya 8 na mstari wake wa 12. Biblia inasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Amen. Rudia nyuma kidogo katika Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu sura yake ya 5 mstari wake wa 14. Biblia inasema 5:14 ya Injili ya Mathayo, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangazia wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenyu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenyu mema, wamtukuze Baba aliye mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutaingia kwa kipindi ya pili ya somo letu, kuangalia sehemu ya pili ya ile tente d'assignation ambayo inaitwa mahali patakatifu wala lieu saint. Na tutakuwa tukiangalia jambo moja kubwa, ni kinara cha taa cha dhahabu wala chandelier. Ni ile ambayo inakuwa kama somo letu kubwa. Lakini ili kwamba tufikie pale, tutarudia nyuma kidogo ili kwamba watoto wa Mungu tuwe pamoja sote. Amen. Hema ya kukutania ilikuwa na sehemu kubwa 3. Ya kwanza ilikuwa nafasi ambayo wanaita parvis exterieur wala ua, parvis exterieur. Na sehemu ya pili ilikuwa lieu saint, yani pahali patakatifu. Na sehemu ya tatu ni pahali patakatifu sana wala patakatifu papatakatifu. Amen. Yenye mimi nafuata sana ni hema kwa ujumla, lakini nafuata mambo ambayo yalikuwa kila nafasi. Kwa kila sehemu kulikuwa vitu vya samani ambavyo Mungu aliamuru Musa avitie ile nafasi, ili kwamba Haruni pamoja na wanawe wanapofanya mambo ya ukuhani wavitumie. Na kwa ujumla, kwanza signification spirituelle ya tente d'assignation yote ni Yesu Kristo. Kwa ujumla kwanza inatafuta tuonyesha juu ya Yesu Kristo ambaye anakuja kama Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Amen.
Na ndiyo maana ya ile hema ya kukutania, nafasi ya rencontre. Hakuna mwingine anaweza kutusaidia kukutanana na Mungu isipokuwa Yesu Kristo. Wasikudanganye, hakuna mwanadamu, hakuna kiumbe, hakuna nguvu zingine zinaweza kukusaidia. Ni damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa tuingie kinaganaga polepole. Tuanze ile kipindi ya kwanza ambayo inaitwa ua wala parvis exterieur. Kwa parvis exterieur ilikuwa kama lupango, na ile nafasi kulikuwa mambo mawili makubwa, vitu viwili vikubwa vya samani. Ya kwanza ni madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Sema madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kwa Francais ni Hotel des Holocaustes. Na wakati wanasema juu ya Holocaust, inatoka katika lugha ya asili ya Kiebrania, wanaita zeba. Zeba ni sacrifice yenye iko consume totalement par le feu. Yani ni sadaka ambayo itateketezwa yote kwa moto. Yani kulikuwa sadaka za aina mbili tuliona kwa juma. Kulikuwa kitu wanaita ola na kulikuwa zeba. Katika ola ni sadaka ambayo mtu anatoa, kwa mfano sadaka ya amani ilikuwa ola. Sadaka ya shukurani ilikuwa ola. Kwa nini ilikuwa ola? Ni kwa sababu hata katika ile sadaka kuna kuwa sehemu ine ambayo inapatikana ndani. Ya kwanza ni sehemu ya Mungu, ya pili ni sehemu ya kuhani, ya tatu ni sehemu ya Walawi, ya ine ni sehemu ya yule ambaye alikuja toa. Kulikuwa dimension moja ya sadaka ambayo hata mwenye alikuja toa wanampatia sehemu, anarudia nayo. Amen. Lakini katika hii zeba ni sadaka ambayo ilikuwa totalement consumée par le feu. Yani ni itakuja pale kwa ajili ya kuchomwa kwa moto. Na ile inaonyesha kazi ya Yesu Kristo aliyejitoa kuwa sadaka kwa ajili yetu. Akaitika dharau ili kwamba sisi tupate mlango wa kuingilia. Na ile madhabahu ilikuwa madhabahu ya shaba. Yani ni madhabahu ambayo ilijengwa na kitu kigumu sana kwa ajili ya kusuporte moto. Moto ilikuwa na waka pale, ilikuwa moto mkubwa kwa ajili ya kuteketeza ile sadaka. Basi angalia ile matiere haipaswe kuwa matiere yenye iko leger, inapaswa kuwa ya nguvu sana. Na ile inamaanisha kazi ambayo Yesu alifanya. Aliteswa lakini alisuporte yote. Akafika hata kumsalaba, akalalamika, Baba, mbona umeniacha? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mungu wangu, mbona unaniacha? Souffrance, yani mateso makubwa, lakini Yesu alisuporte yote. Ili kwamba sisi tujipresente mbele ya Mungu. Hapana tungelifurahia Yesu, tujipresente tu mbele ya Mungu. Ndio maana Yesu alikubali ile yote. Naweza acha ile tulisema mengi ndani ya juma. Jambo la pili pale kuhua wala ua ni birika la shaba. Na ile birika la shaba lengo layo ni kwa ajili ya utakaso. Na kulikuwa mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni matiere, ni ile shaba. Shaba ambayo ilijenga birika ya shaba, Biblia inaonyesha kwamba ilitoka ndani ya vioo, miroir za bamama. Miroir za ile periode hazikukuwa za hivi. Ilikuwa ni mawe ambayo bamama walikuwa nakamata, banakuwa najiangalia ndani. Mungu akaambia Musa, uambie wale wanawake watowe ile mamiruare yao kwa ajili ya kivederin. Na lengo kubwa la Mungu kwa ajili ya ile utowaji ya ile mamiruare ni kwa sababu ya maana ya kiroho ya hii kivederin ambayo inasembolize introspection, kujiangalia, kujioji. Yani mtu mbele aingie katika kuomba msamaha, haipashwe kulombewa juu juu. Unapashwa jiangalia kwanza. Unaangalia maisha yako, ujioji, fanya examen de conscience. Hapana kuwa nafanya culte ya formalite. Fanya examen, angalia maisha yako. Wapi nimemkosea Mungu? Ukiona ile nafasi ambapo umemkosea Mungu, sogelea birika. Sogelea Yesu Kristo. Sogelea damu ya Yesu, itakuosha na uzalimu wote, na utasogea. Na kutakia neema, wende na sogea pole pole, utoke muparvi, uingie mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anapenda kuingia directement kulie saint, mahali patakatifu. Yani kulikuwa mlango,
ambayo inatuma mtu anaingia mlango wala rideau tuseme vile, ilituma mtu anaingia mahali patakatifu, na mahali patakatifu njoo hema yenyewe sasa. Yani lieu de rencontre kabisa. Yani ile parti ya nje parvis ni maseremoni za mwanzo ziko introductive za kuingiza mtu ili kwamba aingie mahali patakatifu. Napenda kusema juu ya jambo moja, nifuate, tikisa jirani mwambie hapana lala sikia hii maneno. Wakati mtu iko muparvis, source ya lumière, yani chemchemi ya mwanga ni soleil, ni jua, ni lumière iko naturel. Lakini wakati unaingia ndani ya hema, haiko tena soleil itakueklere, kutakuwa kitu kipi ambacho kitakuangazia, na ni kile kitu nafuata leo. Na niko napenda maisha yako ikuwe eklere. Unajua hapa sasa tuko ndani ya ibada, naweza sema kwa dimension moja tuko muparvis. Inabidi maisha yako yo yenyewe, juu hapa tunachanga watu. Na kuko watu ambao wanafurahia joto ya waimbaji, wanafurahia joto ya maombi ya mwingine, iko sawa vile soleil. Lakini haupashwe kuwa éclairé na soleil, unapashwa kuwa éclairé na lumière ambayo Mungu atatia ndani ya maisha yako. Na ile lumière ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Aéclairé maisha yako ili kwamba maisha yako isibakie katika ukawaida. Mtu mmoja angelisema amen kuliko hili. Sasa unapoingia pahali patakatifu, mnifuate. Wakati unaingia kwa ile mlango ya pahali patakatifu, ngambo ya kuume kulikuwa meza ambayo wanaita meza ya mikate ya onyesho, pain de proposition. Na ile meza ilikuwa kwa mikate 12 ambayo inagawanyika mara mbili. Yaani sehemu mbili kubwa, hii ngambo mikate 6 na hii ngambo nyingine mikate 6. Yote mbili inamaanisha 12. Kwa namba ya kwanza inamaanisha Israeli katika kabila zake 12. Lakini kwa namba ya pili, kwa nini Mungu alipenda igawanyike mara mbili? Ni kuonyesha pia kwamba kuko mitume 12 ambao Yesu atatumika nao. Na ile inamaanisha kanisa. Yaani Israeli bila kanisa, Israeli haienei. Ilibidi Yesu akuje ili kwamba, na ile utaona ile chandelier iko hii ngambo, yani ile meza ya mikate ya onyesho hii ngambo, na chandelier iko hii ngambo, ili kueklere, kuangazie. Amen, amen. Napenda ujirepresente mbele za Mungu. Na wakati mwanga wa kimungu unaingia maisha yako, ukuonyeshe itilafu. Ukuonyeshe, hapa ndio nilikosea, nahitaji tena nguvu. Sasa ukiendelea, kwa sababu haiko ndio somo yetu ile, nao ni somo kubwa sana. Lakini ukiendelea tena mbele kidogo, mbele uingie katika pahali patakatifu sana, utakutana kitu wanaita madhabahu ya uvumba. Sema madhabahu ya uvumba. Pale tuko nafasi gani? Tuko mdimension gani? Tuko muparti gani? Parti gani? Miko sawa, tuko pamoja. Tuko muparti gani? Jina hayo pahali patakatifu. Yani tushatoka kuhua, tunaingia pahali patakatifu. Kuko mambo makubwa matatu. Ya kwanza meza ya mikate ya onyesho, ya pili ni chandelier, lakini madhabahu ya uvumba iko kule mbele, iko karibu ya kuingia mahali patakatifu sana. Ukisoma katika Injili ya Luka, wakati Zekaria aliingia ndani ya hekalu, alienda kwenye madhabahu ya kufukizia uvumba. Madhabahu ya kufukizia uvumba. Uvumba ulikuwa na materia ambayo ilikuwa na ikompose. Hatuwezi ingia ndani ya yote sahi. Lakini maana makubwa ni maombi ya watakatifu. Na kutakia maombi yako ikuwe manukato mazuri. Kuomba kwake mwenye haki kuwafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu sawa sawa na shie, lakini aliingia mahali ambapo wengine hawakuingia, ikatuma kwamba moto inashuka mu maisha yake na watu wakaona. Na kutakia neema uingie tena ili kwamba moto iingie mu maisha yako. Na wale ambao utatumika nao waone huyu ni mtu wa moto. Jambo la pili ni adoration. Yani ya kwanza ni priere mu dimension zake zote, lakini pia mu dimension ya adoration. Hapa haiko kuanza kubeba mahitaji, ni kuanza kutafuta ushirika na Mungu. Siwe kama naeleweka pale. Sasa ukiingia ndani sana, njoo utaona sanduku la agano ambalo juu kulikuwa kiti cha rehema. Bwana Yesu atusaidie. Sasa turudie kwa somo letu. Somo letu ni gani? Ni chandelier. Si ndio vile tulisema?
Yaani kinara cha taa cha dhahabu ndio somo letu kubwa. Na ile kinara ilikuwa ngambo ya kushoto. Kwa wakati unaingia ngambo ya kuume ni meza ya mikate ya onyesho, ngambo ya kushoto ni kinara cha taa cha dhahabu. Kwa Kiebrania ndio ndaanzia pale, inaitwa menorah. Menorah. Jinsi unaisikia unaweza iandika vile menorah, lakini inaisha na hash. Napenda sana ile hash. Maneno makubwa ya Kiebrania ambayo inaisha na hash ni maneno ambayo inabeba kitu wanaita uzito, kabote ya kimungu. Kwa mfano zeba, zeba ile sadaka ya kuteketezwa inaisha na hash mwisho. Kwa mfano mtu kama Abraham, Abraham kwa mwanzo alikuwa tu Abraham, lakini alipoendelea pamoja na Mungu hakuendelea kuitwa Abraham, akaitwa Abraham. Yaani Mungu akakuyatia buzito yake mu maisha ya Abraham. Na kutakia ile neema tangu leo, hapana kuwa leje, upate buzito ya kiroho. Si mtu mmoja angelisema amena? Pokea buzito ya kiroho. Wachawi wasikucheze yako tena. Pokea buzito ya kimungu. Angalia jina kama ya Sarai. Sarai ilikuwa na i, lakini Mungu alipoingia mu maisha yake akatosha i. Ukiandika Sara bila hashe unakosea quelque part. Inabidi kuandika Sarah, Sarah, kuonesha kwamba Mungu alikuyatia kitu ndani ya maisha yake. Napenda Mungu atoshe ile ambayo ya kibinadamu. Ile buyuwahi tosha. Mungu atie hashi, atie buzito. Sasa hii ni menorah. Wakati wanasema menorah, banasema porte lampe. Na Frère mchungaji kwa ibada kwanza tulikuwa tuna papier, kwa hii ibada tunakuwa na exemplaire. Injo inaitwa menorah. Kwa nini inaitwa menorah? Yaani porte, hapana porte kama mlango, yenye inatenir, yenye inakamata taa. Njo hii. Njo inaitwa chandelier. Na ukiangalia vizuri, angalia hayo vizuri hapa, utaona iko na sehemu karibu 2 wala 3 kubwa. Nielekee mbele. Asante. Hivi mnaona nini nyote? Iko na sehemu 2 ama 3 kubwa. Sehemu ya kwanza c'est la base. Ni ile wanaita, ile tulisoma mu Exode 25 inasema tako lake. Njoo hii base. Sehemu ya pili kubwa, ngani itie hapa. Hapa mnaona nini nyote? Sehemu ya kwanza ni hii ambayo tunaita tako lake wala base yake. Sehemu ya pili ni hii tige principal. Na sehemu ya tatu ni hizi matije za pembeni, hii ambayo inakuwa kama miti ya pembeni. Napenda maisha yako ikuwe na base ya kimungu. Hii ambayo inakuwa mahali hapa ni uzito wa kimungu, njoo ile hashe, njoo hii. Na njoo inapatia menorah equilibre. Mtu anayetembea ndani ya Mungu ni mtu ambaye anakuwa na equilibre ya kiroho. Hakumbwi na kila upepo. Upepo unaweza kuja kuume, upepo unaweza kuja kushoto, mbele na nyuma, lakini yeye atastawi kama mtende. Na kutakia neema ya kustawi kama mtende. Ukuwe na base yenye iko solide ndani ya Mungu. Majaribu inakuja inakutana unakaza. Zoruba inakuja inakutana unakaza. Lakini angalia jambo lingine kubwa, ni tige principal. Hizi zingine zote zinadependre na hii tige. Hii ya katikati njoo inabeba zingine. Hii ni Yesu Kristo ndani ya maisha yetu. Yesu akuwe principale ya maisha yako. Yesu akuwe namba ya kwanza mu maisha yako. Maisha yako ijigrave ku Yesu, ili kwamba utomvu wa kimungu unaotoka ndani ya shina, unapoingia ndani ya Yesu, na wewe unapokea, na wewe unapokea, na wewe unapokea, na wewe unapokea, na wewe unapokea neema juu ya neema. Anayekubali aseme amena. Neema juu ya. Asifiwe Bwana. Jambo la tatu kubwa ni hii mambo ya pembeni. Nisema hii ya kwanza ni Mungu kama basi. Hii ya katikati ni Yesu kama aliyejifunua kwetu. Lakini hii jambo, hii matawi ya pembeni ni Israeli ngambo moja na kanisa ngambo ingine. Na njoo totalite. Na ndio maana ile ilikuwa karibu ya ile mikate ya onyesho.
kuambia kwamba Israeli hamuenee nyie peke. Inabidi kanisa ikuye. Na anayekuya inogire kanisa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, akatutosha ndani ya laana, akatubanisha hapa. Israeli ilikuwa natuita wakafri, wasiotairiwa. Lakini Yesu, si niko nasema madhabahu ya mbinguni ilitumika maisha yako, akakusogeza, akakubanisha. Mwana akiwaweka huru, mnakuwa huru. Anayekubali aseme amen kubwa. Sasa napenda kuingia msymbolisme d'une manière générale. Yaani maana kwa ujumla, na ile itatubeba mambo mengi. Lakini tutakuwa na pointi kubwa 4 ambazo tunaweza developer. Ya kwanza, kwa ujumla, hii menorah inamaanisha Yesu kama nuru ya ulimwengu. Kwa sababu role kubwa haiko kwamba ikuwe tu hivi, lakini inabidi ni porte lampe, inabidi taa ziwake. Ndio maana Yesu alisema mimi ni nuru ya ulimwengu. Lakini aliyepokea Yesu, pale ambapo tumesoma katika Injili ya Mathayo sura 5, inasema ninyi, Yesu ni nuru, lakini sisi nasi ni nuru. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, wanaitoshaka pale kwa jina la Yesu. Benye balikubanisha chini ya mapishi bakutoshe, benye balikutia mu matiruare bakutoshe, benye balituma kwamba usiwake bakuachilie. Mungu akuonyeshe. C'est l'année de la gloire de Dieu. Si mtu mmoja angelisema amen hata kule yulu. Ni mwaka wa utukufu wa Mungu. Haijalishe majira mazito, tutatangaza utukufu wa Mungu. Ningelipenda tumshangilie Jehova. Yes. Napenda kufuata jambo lingine. Ile menorah wala chandelier ilikuwa ya dhahabu safi. Lakini ni dhahabu ambayo itapita mufuru juu ikamate forme. Dhahabu ni autorite. Dhahabu ni ufalme wa Yesu Kristo. Lakini Yesu alikuwa gisi, alikuwa mbinguni sawa sawa na Mungu, lakini hakuona kukua vile inakuwa ya maana. Kwa ajili yetu akakubali kushuka. Na kwa kushuka kwake dhahabu ikafinyagwa, dhahabu ikapondwa, dhahabu ikaingia mufuru. Kumbe iko inaleta forme mpya ya maisha. Mtu mmoja aseme amen. Jambo lingine kubwa ni uzito wa ile menorah. Usiwaze ilikuwa yapata hapa, hapana. Na haikukuwa ya oro plaqué. Haiko kwamba walijenga na chuma wala shaba kisha wana plaqué oro, hapana. Mungu alisema itakuwa ya or pure. Yaani na tena totalement ya oro, hakuna kuchanga na matiere ingine. Kwa jina la Yesu, walio kuchanga leo Mungu afanye selection. Wadadisi wanasema hivi, bashershere bakubwa banasema ile menorah ilikuwa na peze 45 kilo ya oro. Leo wanapiga munyuzi. Combien de kilo? Nona mtu kuna kahoro kapata hapa, anakameza, basi ni hivi hakujua kuko dolari hapa. Sasa bakupatie 10 kilo. Bakupatie 20. 45 kilo. Wanajua vya maoro 45 kilo tena kwa madolari ngapi? Hamwezi sema. Mnaogopa. Ya. Angalia kitu kikubwa sana. Ile oro itatoka wapi? Ilishukaka mbinguni? Hapana. Siku moja Mungu akajitokeza. Israeli inatoka nchi ya Misri, iko katika jangwa, biko wanaelekea Kanaani. Hawayafika Kanaani, biko mjangwa. Mungu anajitokeza siku moja, anaambia Musa, Musa, utaambia watu ambao uko naongoza watatoa. Watatoa Bwana. Mbona tuko munjia? Mutatoa. Na mutatoa nini? Mungu anaanza leta detail. Dhahabu. Ngelikuwa wenjo Musa. Mungu, dhahabu? Mbona tulikuwa nawaza dhahabu tuna jenga hamo kule. Mungu anasema niko nayo bezwe. Dhahabu, fedha. Anaingia kuma matiere anazisema, anaingia hata kuma tisi.
Asetisi ya rangi ya zambarau, yenye iko violet, yenye iko bleu, yenye iko pupe cramoisi, mutatoa vile vyote. Minapenda tante d'assignation ikuwe ya kuangara. Na batabitosha wapi? Ni vile ambavyo walitoka navyo Misri, ambavyo vilitakaswa ndani ya bahari ya Shamu, vinakuwa kwa ajili ya Bwana. Mtu mmoja aseme amena. Bwana alifanya vizuri kukutosha Misri, hata huko ndani ya jangwa, gisi ulivyo na mali yako, ninyi nyote muna appartenire kwa Bwana. Ninajua huwezi kubali, lakini sema amen. Hata mwa hii periode ya krize utatoa. Mtu maana niangalia pembeni. Tuko justification mwe natembea hii masiku. Yo. Kama uko na deni ya mwenzako na kama mlipia si banki zinafunga. Na baki washengia mbongo, toka pale, acha mabongo. Kama uko na deni uko possibility ya kulipa, lipa. Na kama hauna, ambia mwenzako uchunge. Na kama ni kweli, kama pesa ziko mbanki, mwambie nichunge, saa banki zitafungua. Lakini kama ni uongo, achana na bongo. Tubu ile bongo. Korije maisha yako, tembea pamoja na Mungu. Napenda kuambia hata hii kipindi nayo itapita na tutaona tu utukufu wa Mungu. Wakati huu inahitajika hata masenti za mujane zinahitajika. Sadaka ambayo Yesu ataangalia anasema bengine wote wametoa, lakini huyu ametoa zaidi kwa sababu ametoa kwa moyo. Najua amene tena punguka hapa, lakini mimi nasema amena sana. Toa kwa moyo. Israeli inaanza toa, Zahabu inatoa, na ile mamatiere yote na manguo za zambarau, za samau, yote banatoa. Mpaka Musa anaona, mbona vinakuwa vya mingi? Muachie pale. Mungu kisha anajitokeza anambia, Musa, vyenye walitoa haviko vyako. Ni kwa ajili ya kunijengea mimi. Ndio maana wale babishope na baarkibishope, utasikia sasa cha 10 yote ni arkibishope. Kazi ya Mungu zero. Ndio tuna mtu anaangara kumazabau kiato ya oro, lakini kazi ya kanisa hakuna maendeleo. Inabidi tupambe nyumba ya Bwana. Mtu mmoja aseme amena. Kazi ya Mungu inabidi iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana structure ambayo tunakuwa nayo hapa Philadelphia. Unajua wakati unatoa sadaka yako inaenda mkese directement. Na iko reparti, inaingia mabije, inapangiwa, inaenda kila kitu nafasi yayo. Hautasikia aseme kuko hiki na mambo yote yanatembea sambamba. Na Mungu atie dimension za vile mu maisha yako. Wakati pesa zitaingia maisha yako, jua pangia pesa. Batoto ya Mungu tutakuwa baduru, inabidi tujue kupanga. Hii itajenga hiki, hii itafanya hiki, hii itajenga hiki, hii itakuwa ya madhabahu. Je, inawezekana mambo kama na yale? Si mtu mmoja aseme amen. Sasa ile Zahabu naingia kunibasio ya Zahabu ikajenga hii kitu ambayo haiko Zahabu yote ilishia hapa. Tuko Zahabu nyingine iliingia kwa ile sanduku la agano. Ilikuwa ya mshita, lakini banaipagala yote oro, ilikuwa kubwa lakini oro ikapagawa. Ndio pagaliwa ndio Kiswahili. Bakaipagala yote. Sanduku la agano nayo inaangara. Bwana Yesu asifiwe. Nakutakia neema ungae. Mwili wako ungae, roho yako ingae, na nafsi yako ingae katika ulimwengu wa roho. Lakini ile pia chandelier ni symbole ya Saint Esprit. Inamaanisha Roho Mtakatifu. Amen. Angalia siku ya Pentecost. Biblia inasema walikuwa pamoja wote kwa umoja. Katika ile kukua pamoja kwa umoja, na njoo hii yote iko pamoja kwa umoja. Biblia inasema ghafula kutoka mbinguni kukatoka uvumi wa upepo ukienda kasi ndio vitesi. Ikienda na vitesi, saa inafika mwa ile nyumba, kitu kenye kinatokea kia kwanza haiko marido kutikisika, ndimi kama ndimi za moto zikawaikalia kila mtu kukichwa yake. Saa ziliwaikalia kila mtu kukichwa yake. Biblia inasema wote wakajazwa.
na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha mbalimbali kama vile Roho alivyowajalia neema. Roho Mtakatifu watie mafuta juu yako. Roho Mtakatifu awashe karama ndani yako, na ile karama ikuwe karama ya dhahabu safi, ikuwe manukato mazuri, isikuwe karama kwa ajili ya kuransone watu wengine, ima unabii ya kutembea tembea manyumba tosha haina mafuta. Mungu akusaidie. Pokea tena mafuta kwa mchana wa leo. Nitikisie jirani, mwambie pokea mafuta ya Roho Mtakatifu. Imenora wala chandelier inamaanisha pia kanisa katika umoja. Lakini pia ukisoma katika kitabu ya Ufunuo utaona kwamba Yesu Kristo yuko anatembea ndani ya vile vinara taa 7 vya dhahabu. Tulisoma ile dimanche anterior kule. Yaani kanisa linahitaji presence ya Yesu Kristo. Kanisa linahitaji uwepo wa Yesu Kristo. Huduma bila uwepo wa Yesu Kristo, ile huduma haina maana. Huduma inapaswa kuwa pia na relation katika Yesu Kristo. Lakini pia tukue na umoja kati yetu sisi kwa sisi. Huduma yangu ifariji ndugu yangu. Huduma yake inipatie nguvu. Huduma ya ule isogeze mwingine. Yaani wakati tunaingia ndani ya kanisa, inabidi kukue ushirika wa kiroho katika Yesu Kristo. Kila mmoja akwe natoka muibada na sehemu yake. Na ile sehemu haitaanguka hivi kwa limoya, yawezekana ipite kwa jirani yako ili kwamba ikufikie. Basi pokea sehemu yako kupitia maneno hii ambayo ninayo yasema kwa mchana wa leo. Pokea sehemu yako, anayekubali aseme napokea sehemu yangu. Sehemu yangu. Kujua kwamba Yesu iko present dans l'église na anatembea. Ndio maana anasema kwa makanisa, na yajua matendo yako. Anasema hauko moto wala baridi, corrige. Fasi nyingine anasema umeacha upendo wako wa kwanza. Kwa sababu Yesu yuko anatembea ndani ya ile mataa, anatembea. Hapa upendo unapunguka. Na kutakia neema upande tena, upendo wako usipunguke. Endelea katika ile nguvu. Sema nitaendelea. Sungelisema kwa bidii, sema nitaendelea. Wala usirudie nyuma. Mungu akupatie nguvu za kuendelea. Anayekubali angelisema amen mara 3. Amen na kabisa. Napenda kuingia kwa jambo la mwisho, niko nenda haraka kwa ajili ya muda, lakini kila pointi inakuwa na mambo yayo mengi. Ni sembole pia ya ushindi. Hii ni sembole ya ushindi. Nani alishakaona mu parlement ya Baisraelien? Sabiko mule mu parlement. Pale yulu kuna kwa nini? Kuko chandelier. Ukiangalia vizuri. Na ile chandelier iko na matawi hivi pembeni. Na njoo ile ambayo tunatafuta soma katika kitabu ya Zekaria. Amen. Inamaanisha ushindi. Na kutakia uwe mshindi. Si mtu mmoja angelisema amen na kutakia. Fungua katika kitabu ya nabii Zekaria. Sura yake ya 4. Tunaanzia kumstari wake wa kwanza. Biblia inasema, na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili. Naomba Mungu akujie mara ya pili. Alikujia mara ya kwanza ulikuwa muhua, akujie mara ya pili wakati unaingia mahali patakatifu, ili kwamba uendelee katika utakatifu. Akaniambia kama mtu anavyoamsha mtu katika usingizi. Akaniuliza, unaona nini? Nikasema, nimeona na tazama kinara cha taa cha dhahabu tupu, nacho kina bakuli juu yake, na tazama na taa zake 7 juu yake. Tena iko mirija 7 ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake. Amen. Na pembeni anasema kuko mierezi ya mizabibu miwili. Hatutaingia katika mierezi ya mizabibu, lakini napenda kuona ile kinara cha taa ambacho Zekaria anaona. Zekaria alikuwa katika nafasi yake, kama ilikuwa mchambre de prière. Hapa ni periode nzito ya Israel, wanatoka katika deportation kule Babiloni, wanarudia.
Na mfalme wa Babiloni anawaambia mwende mutengeneze kwenyu, mutengeneze kuta na mutengeneze yenyu vyote. Na wakakamata proje ya kujenga hekalu. Kwa sababu hekalu lile la kwanza la Sulemani lilikuwa limebomolewa. Inabidi waanze jenga tena. Lakini wakati walianza jenga, Zerubabeli alikuwa kama enjo tenor wa proje, mwenye iko anasukuma proje iendelee mbele. Lakini ikafika wakati wachonganishi wakasimama. Saa wachonganishi wanasimama, wanapeleka mjumbe kule Babeli kwenda kuambia wale watu ya Yuda banaanza fanya vitu viko contraire na masikilizano ambayo ilifanyika. Mfalme mwenye alikuwa kule akakamata decision, akasema ile projet isimame. Projet inasimama pendant 2 ans. Miaka ngapi? 2. Projet aiendelee, hekalu aliendelee. Zerubabeli anafadhaika, Zekaria anafadhaika, projet aiendelee. Tulikuwa na waza tutaanza abudu Mungu tena, lakini mambo inashindikana. Siku moja Zekaria iko nafasi ambapo alikuwa, malaika wa Bwana akamtokea. Akamwambia Zekaria, unaona nini? Zekaria anasema mimi naona kinara cha taa, chandelier. Ndio mimi naona katika maono. Na wakati anaona kinara cha taa cha dhahabu ambacho kiko tupu, ambacho hakiwake, ambacho hakuna kitu. Lakini alipokaza macho kuendelea, akaona kitu hapa kama basin. Na kutakia maisha yako ikuwe na basin ya kiroho. Basin iko hapa na matio 7 zinatoka mwa ile basin, ziko zinashusha mafuta mukinara. Mafuta inaingia mukinara. Njoo kusema nini? Iliyokuwa imekufa inapata uzima. Aliyekuwa bila ushindi anapokea ushindi. Walio laani wanapata fiasko, baraka zinakuja tena. Siniko nasema na mtu moja, baraka zinakuja tena. Heshima inakuja tena. Ashangiliwe Bwana kwa makofi. Napenda Biblia. Wakati Zekaria anahangaika kwa kujua maana ya ile jua, aliona kinara cha taa, anakijua kilikuwa katika temple ile ya kwanza. Na anaona ile mirija, ile matio na basin kubwa hapa yule yenye iko na shusha mafuta. Zekaria akababaika sana. Akauliza malaika, njoo kusema nini? Malaika bari amuexplike kinara na amuexplike zile mirija na kumuexplike ile basin. Malaika akaingia mu dimension prophétique. Akaingia mu viango vingine kwa ajili ya Zerubabeli. Akamwambia, wende uambie Zerubabeli, haiko kwa uwezo wake, haiko kwa nguvu zake hekalu litasimama, lakini ni kwa uwezo wangu, asema Bwana wa majeshi. Si mtu mmoja aseme amena? Ningelipenda tuisome. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Na wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare. Niko natangazia milima inayokuwa mbele ya Zerubabeli. Ewe Zerubabeli uliyeingia mahali hapa, haijalishe mulima unaokuwa juu yako, menora ya kimungu, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mafuta ya kimungu, Roho Mtakatifu juu ya maisha yako, atashusha milima. Sema milima itashuka. Sema kwa bidii milima itashuka. Wewe ni kama Zerubabeli, umekatishwa tamaa, lakini kuko mbingu ambazo zitaaprovisione maisha yako. Napenda kuambia l'approvisionnement est possible. Kupata tena restauration, kuumbwa upya inawezekana. Haijalisha wamekukatisha tamaa, haijalisha wamekutupa mbali, haijalisha wamekamata madecisions yako, lakini mbingu ziko wazi. Niko nasema mbingu ziko wazi. Mbingu ziko wazi. Pokea baraka za mbingu. Pokea mirija ya mbingu. Tio ile kutu yenye ishakuwa mwa ile tio yako, Mungu aitoshe kutu. Mungu araplace ile tio ya kukufa, Mungu akupatie tio ya mpya, na wewe urecevoir wake.
Na Mungu akaambia Musa kwa ajili ya ile chandelier, akamwambia ile chandelier Musa, fanya angewambie Haruni ile chandelier isizimikake. Usizimike kwa jina la Yesu. Benye biko mnapenda kukuzimisha habataweza. Benye biko napenda zimisha Philadelphia habataweza. Philadelphia ni chandelier ndani ya mji wa Bukavu. Jamaa yako ni chandelier mwele quartier. Wewe mwenyewe ni chandelier ndani ya kazi. Hatutazimika. Si mtu mmoja aseme amena. Hatutazimika. Tutawaka. Na milima yote itashusha. Taonekana shwari. Alipo Roho yote yanawezekana. Mahali ambapo Mungu yuko yote yanawezekana. Ndugu yangu, toka ndani ya giza. Kubali nuru Yesu Kristo iangaze maisha yako. Kubali nuru ya kimungu iingie katika maisha yako. Sina mengi ya kusema na wewe, lakini ningelipenda mchungaji atuombee. Wale ambao walikuwa walishashushwa, wale ambao walinyanganywa mafuta, wale ambao matio zao zilitoboka zikapata kutu, Mungu arenuvele, mafuta ionekane. Talika baba mchungaji kwa heshima. Karibu baba, utuombee. Unaweza kusimama tafadhali? Tulikuwa katika somo la ukuhani, na neno la Mungu haliji bure. Neno la Mungu linakuja likiwa na shabaha. Inawezekana kuhani mkuu Yesu ameona ya kwamba kuna mirija fulani ambayo labda ilishafungana, mafuta haitembei tena. Labda kwenye mafuta ilikuwa ndani lakini imegandamana, imekosa moto. Labda kuna ingine ambayo inakauka, hakuna chochote ndani. Lakini tunapenda kusema ya kwamba hapa ni mlango wa mbingu. Mbingu ziko hapa, na uwezo kutoka enzi ya Mungu, Roho wa upako anaweza kuwa hapa. Kwa yeyote anayesikia rohoni ya kwamba ninakauka, labda mafuta haitembei vizuri, upako umeisha, napenda kuambia kwamba mbingu ziko hapa kwa ajili yako. Na Mungu angali anaweza kukujaza sahihi kwa ajili ya ile wewe mwenyewe uende mbele za Mungu, umlilie kwa ajili ya udhaifu wa maisha yako. Umwambie Bwana, niko hapa, ninahitaji tena na tena, ni wake. Mungu akujalie neema, moto uwake daima. Tangu jana moto uwake hata utakapozeheka. Wakati wa shida moto uwake. Wakati wa shibe moto uwake. Wakati wa furaha moto uwake. Omba Mungu, mwambie wakisha moto wako tena katika maisha yangu. Hallelujah. Asante Mwenyezi Mungu Baba wetu. Wewe Baba wa mbinguni una uwezo kwa ajili ya kanisa hili la Philadelphia. Tuna imani ya kwamba hili kanisa limetengenezwa kwa ajili yako, na imani yetu ni kwamba mkono wako utafanya kazi ndani, ili vyombo ambavyo vimempatwa kutu visafishwe leo kwa jina la Yesu. Bwana, ondoa kutu ndani ya kinara cha taa. Fanya ishara, mirija ifunguliwe, vikombe vipokee mara tena mafuta, na utambi upate kuwaka. Utambi uwake kwa jina la Yesu. Tunataka upako, Roho wa Mungu ashuke, Roho wa Mungu afanye kazi, Roho wa Mungu atujaze, Roho wa Mungu atuguse, Roho wa Mungu atutengeneze. Asante Bwana, maana uko hapa, na tuna imani ya kwamba utatufanya kwa vinara vya taa vya dhahabu vyenye kuwaka usiku, vinawaka katika giza, vinawaka mchana. Wanaotembea katika giza wakiviona wanashituka. Kwa jina la Yesu, fanya maisha ya huyu mama yashitue, maisha ya huyu baba yashitue, maisha yangu yashitue. Asante sababu utafanya kitu kipya. Kanisa lako litabarikiwa sana. Roho wako atatembea
atembee katika kila kiti, avizite kila mmoja wetu. Roho wa Bwana uje, fanye kazi ndani ya hili kanisa. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen.